سلام دوستانی عزیز، میخواستم امروز کمترک ویدیو برای خواهشی подписчико کده باشم به شما نشان دیم. подписчико سوال دادن که برای چی شما دیر میپرتاین ویدیو، برای ویدیو دیر میپرتام که کاری ما بسیاره نگاه کنین. در همین حالی همه پریکور این اگرات خانه و در سهر میخیزم ایدم بی کورکی و مکتبی رو خانه روی پسوده شوی خیلی حالی را دخترم میروه بعد مکتب میروه. خیلی می آدمی زاده چی کار بسیار. بعد میده می جنبم تا ساعتهای 12 را با اسپید نمیکنم. کار به حد بسیار یاردمچی ندارم. من خودم طاقه می جنبم و زمین چیان با پاهم معیوبای استکی کار میکنم. برای همین اسپید نمیکنم ویدیو پرداختنده. نمی کاره که بگوی همه پری کاره خیلی بیجه که زمینم نخود کدگیم. با همین سیروزه در باران بارید پوچوم هم قدرمند شیده یعنی که پوما در زمین موندنده درد میون. اینم یا نخطای کدگی من گلای صد برگش نوندگیم دوستم ترش در با پلی گشنیچ کدگیم. خیلی آدمی بگه کار کنم کار بسیار اینه اضافه کنم نچیندم که در کاری چیزا توابتی هم اینجا مصر برای علاوه چکانم جمع کردم. اینه آدمی بگه کار کنم اینه می توتای ایره شیرینی کردن در کارای وقت نمیشه که به تکنی میشه شیرینی ورینی بکنیم. ای توت در سیو پیچیده، سیو در انگور پیچیده وقت نمیوان که همه را سوز کنم. همه کاری خونه تاوانی من برای همین دوستای عزیز مرا میفوره که مثال زود ویدیو پرتام نه که افسوس که نمیشوه. ایجایس کوشش میکنم خیلی شما هم دستگیریتون فراموش نکنین. ویدیوی ما یگون ویدیوی چی نیست، فقط تربیویه، فقط ویدیوی خوبه. نه گلوی ما با گفتی و بچم که گلوی شما گلوی عاشقی هن خور ندارن. نمی خیلی میشکفه خیلی رنگی همین نیم شکفته میشه و تلویزیون نمیشکفه. نبایی خیلی جون دورکشون زده یورا دارو کدن در کاره این خیلی خدره دراز میشه و اینه یوشا کالته کدن در کاره خدره دراز میشه و به همین تموم دیگه نمیشکفه. این خیلی راست نیسته. نه گلوش باشه خور دارن خوره قبیدش نمیشه. نه اینجا در پمیدارو من هر آدمی که با چوبقش کنه. نه اینجا در چی شنوندم چی میگم بادرینگ اگرچی بادرینگ شنوندم. موجود اولیچو هم سرخ شیدستان سرخ شیدستان. اینجا توتای سه نمو توت دارم. توتی سیاه توتی سفید. این زمین در میریزن هم خیلی میریزه سطل میرون میبرم میپرتم. ببین پاکیزه توت ریخته همه یعنی کاره. این میریم با قسمی خانه
خانه را به ما میمونن میرون میآین او چشم حال یم کرون و کده نمی خیل دوستا подписчикои азиз марам фаҳмин намихел ҳамаи корум мондагӣ хай пасу дуоша камтарак буд саҳар қатӣ шуштум ана я подписчики дига хоҳиш кардае ки ай бораи мошинаҳот гап за аз ягон соат паси дига корума кунам баъд бо дар пайи мошинаҳо ҳамаша якҷоя абзор мекунам нишонтон метам хай нами одам да асоси чие банияра бояд тоза кунӣ ҳар саҳар бания тоза кунӣ ана боркаи пеши мошинаи мара бинен чӣ хел ҳамаи ҷо бардак шудагиай ҳам қарӣ мекунан ки саҳар мекунан мехӯран мераванд давомша мада меспоранд ина ҳамаи чизон беспорядка ман штативам шикаста буд бачаам ай хизмат омада ки бисёр дастҳои ба ҳунар дора гирифт ай мускочои чи алюминия чиш меган аяму гирифт кадакиш сахт истода ёли қимат гирифтемишу тари чӣ надоштай качестваш соз набудай пластмасс мешикастай зуд михел дӯстои азиз ҳамаи кори ма ҳар саҳаряна михел шурӯъ мешава то буд кардани ё то обеда ма оста оста намиёра ғанд мекунам худам монда мешавам дига наметавонам ки бо видео снимка кунам гуфта будам ки як чизи дигара нишонтон медам хел духто дар пеш яки кирта бисёр хушбой оли калон гирифтагӣ оли пирра кадаги неста оли қасоз наметавонадани ки хушбакай мисол кор бугӯй кор бисёрай хамир кунӣ хӯрокпазӣ пишокшӯвӣ хонарӯвӣ мак бисёр шакардан наметавонам аммо асосиёша кардан метавонам ки ҳамин гишна намонана ай кор ки омадан ҳаминон биёван бихӯрана мисол авқотшон тайёр бошад дигаша духтарам худаш меоя мекуна бо як дарди дига кам бидем ки аллергия 7 сол 8 сол мешава ки аллергия ай намедонам ай ҳаво ай чи ай моҳи май сар мешава то моҳи ноябра анами ҳол надорам ранги ҳамо грипповорӣ ахса мезанам сар врам мекуна баниёд ҳалқ ҳама дига врам мекуна ки хеле маззара намефаҳмам ай ахсаи бисёра приступворӣ парто мешава баъд ба зарби укол қатӣ ман метавонам ки як укол кунам то 4-5 рӯза ҳамо ахса наёя ва крах мекуна бинира дига ахса зада наметавонам худма соз ҳисоб мекунам бо вақти дозаш гузашт намешава шавқо надорам дар берунам барое ки хеле намешава хов када бисёр ахса мезанӣ зардову рафтан мегира ба ҳалқта рафтан мегира барои ҳамон берунда мерам меистам то пӯшиданша меом хона медурам бо сар мешава тамоми духтуро рафтам тамоми ҷо рафтам барои и аллергия ҳеҷ ка нобудш кардан натонист намедонам и чӣ дардае и чӣ ки ягон духтар давоша ёфта натонист
қараболо рафтам барои ҳами аллергия. гуфтам гаймарид набоша ки хай дидан гуфт дига хай духтаро намеган чӣ дардориву дута ампула фармо гуфт қимата юфташон битони агар биёр уколат мекунем дига ахса намезанӣ. рафтам харидам овардам укола дарам дуруни бинӣ укол мекадабдаян. хурсанд шидам. хай гуфтам ки гум мешава ба ҳамиам ки чӣ шава гум мешава. хай укол мекунан иқа хун рехта бинима баъд дига манъ кард тахта сахт кардан равон кардан. гуфтам ака дига ҷонам халос ба ҳами духтар ма ёфтам ки не ҳами қариб 15 рӯз гузашта буд ки боз сар кард. як дарди безебӣ ҳаст ки агар чӣ хеле ки грипп мешае ки ҳалқат врам мекуна ай дурун бинӣ врам мекуна унам хеле маъзара намефаҳмӣ. агар помидора нигоҳ кард намешава ё ки ягон чизи сирх хӯрда намешава. барои чӣ гапора ман гуфтаистам ки агар ягон татон ки ҳами хеле дарда вохӯрда бошен бинависонен. ман ҳам ягон чӣ кунам тамоми ҷо рафтагиам. на духтари хонагӣ мондагия на табиби хонагӣ мондагия на духтаро мондагиян ҳамаи ҷо рафтагиам. тамоми одама мешиносам тамоми табибро ҳай пиштӣ анами касалиём. ҳоли сутунорам сахт дард кардестай намедонам бо зуромат шишид бисёр ҷанбидам ё ки духтам ман намедухтам. бо дига ҳавасам кард гуфтам барои ҳами видеоҳом бо будузум видео партом ки зурум омад. ин шав шишта натонистам фақатам хел ба пушт видео тамошо кардам натонистам духта. тобистон буд мешава ман чизи ба мазара хӯрдан наметонам мевагӣ хӯрдан наметонам ба ғайр аз сев дига ягон чиза хӯрдан наметонам. барои ҳамин мегӯм ки укола мекунам ҳами як ҳафтада чизи мефоридагӣ ма мехӯрам мегӯм ки ҳоли баъд бо айпатҳои бинӣ меброя хӯрдагиём не ки ҳам хеле мешава. баъд яке дозаш мегзара бо вазнини бад меқапана мехел сар врам мекуна дурунои чишм врам мекуна дига ҳами зиндагӣ шумуд мешава. бо ҳаин материалҳои помбалх ҳаин материалҳое ки синтетикан аллергия дорам. вақти пора карданда ағсам мегира дига чашмома хорхорак мегира ина хеле дарди безеб. хай дӯстони азиз ман ин навора кардам ки шумо даам фаҳмо боша зиндагии ма чӣ хел бояд ман видео кунам партом